I dobrodošli na video ovdje Roglavi s kanala Roglavi. Danas za mene je jedan poseban dan, jedan poseban video kao što sam najavio. Imamo Insigniju, imamo problem sa Insignijom, po majstorima veliki problem sa Insignijom. Auto je bio kod 4 majstora, 4 majstora su rekla isto, bukvalno. Čovjek je spremio pare 400 eura za reparaciju tog dela. Danas ćemo pokazati šta su rekli majstori, a šta smo mi uradili i šta ćemo mi uraditi u stvari u današnjem videu. Bukvalno ćemo demantovati da li neznanje majstora ili pohlepu majstora, to će ostaviti vama da procenite sami. Bukvalno bilo ko da ima problem ovakav sličan kao što ima ovaj auto od vas ili neko ko ima takav problem, a znate ga, pošaljite mu video. Nije problem nikad u ovom, znači tom nekom glavnom delu, radi se o turbini u stvari. Turbo ne pravi problem na autu, u ovome generalno. Vidjet ćete šta pravi problem na ovom autu. Majstori su rekli turbina je loša, treba se reparira, to nije istina. Auto ima drugi zvuk, pokazat ću šta se dešava sa autom. Ko ostane na kraju videa saznaće za ovaj kvar i moće sam sebi da riješi problem bukvalno za 3 eura. Ono što je bitno, auto ne troši ulje, znači ne troši ni gram ulja. Turbina kad je loša u principu troši mnogo ulja, ima neki drugi zvuk. Kad se geometrija ošteti, turbina je znači mrtva, kraj priče. Ovdje je sve u redu. Auto daje drugi zvuk, pokazat ćemo sad u video kako se čuje auto, kako turbina zviždi u stvari i zašto majstori su pohlepni na pare ili imaju neko neznanje. Auto je iz Subotice, čovjek je došao ovdje da rešimo problem, znači nije u pitanju turbina, to smo konstatovali već pre neki dan, tako da čekali smo deo da stigne da vam pokažemo šta se dešava sa autom. Bajići moja, kupujte polovan auto, obavezno, Car Vertical, znači nemojte kupovati na pamet auto, nemojte voditi nikakve majstore, nema potrebe. Car Vertical, ukucaš broj šasije na aplikaciji, dobiješ kompletan izveštaj na svoj telefon o tom automobilu koji želiš da kupiš. Potreban je samo broj šasije. Uz pomoć broja šasije i Car Verticala, a uz to i koda ROG, imate dodatnih 30% popusta na kompletan izvještaj polovnog automobila koji hoćete da kupite. Ceo izvještaj dobijete na svoj telefon, znači imate bukvalno pred vama da li je auto lupan, kolike su štete bile, sve slike, znači prethodnih godina, da li je bilo krađe, da li je dirana kilometraža, koliko je spušteno, sve znači imate na Car Verticalu. Bukvalno za smiješne pare dobijete kompletan izvještaj polovnog automobila koji svaki vlasnik novi treba da ima, a niko to ne daje na placevima ili privatno kad kupujete automobil. Tako da, ljudi moji, nemojte štediti pare na takvim stvarima, jednostavno treba da znate neke osnovne informacije o svom novom automobilu. Idemo da vam pokažem kako se čuje Insignija. Čuli ste kako auto zvuči, znači nije problem turbina, čuli ste da zviždi auto, jeste, pomislio bi čovjek stvarno turbo u pitanju, ali nije. U ovom slučaju idemo da vam pokažemo šta se dešava sa autom, šta se dešava sa Insignijom i zašto ovako auto zviždi kad mu se doda malo gas. Znači počinje da zviždi na 2,5 do 3.000 obrtaja, posle prestaje. Pomislio bi stvarno čovjek da je turbo, pošto dolazi zvuk iz turba, ali nije samo turbina problem. Idemo kod čovjeka kući da vam pokažemo šta menjamo i u stvari šta je problem sa ovom Insignijom. Ajmo. Evo, pošto smo vozili auto, sad čekaj ćemo malo da se auto ohladi, da se motor se ohladi. Šta je problem? Evo, turbo je tu relativno pristupačan kod Insignije. Svi kažu turbo remont, ali ne. Kod ovakvih zvukova prvo proverite creva, znači sva koja idu na intercooler, crevo koja ide na usis. Sve smo mi to provjerili, sve je ok. Šta je problem? Problem je sam spoj, dihtung između turba i intercoolera, znači kod ove Insignije. Tu lufta, znači taj
diktung metalni je prosvirao i on bukvalno fićuka vazduh. Evo, na tom samom spoju. Malo smo ga dotezali, bolje jeste, ali evo, to je problem od 400 eura. Evo vidite. Stavimo novi diktung ovdje i auto više ne fićuka. Turbo znači nije problem 100% na ovom autu. Auto ne troši ulje. Ako vam auto troši ulje znači da je vjerovatno problem sa turbinom. Ovdje nije problem sa turbom. Znači prvo provjerite crijeva kod ovakvih fićukanja crijeva. Sva što ide s turbine. I ako imate spoj ovakav, znači kao na Insigniji, da je metal na metal, između metala i metala je diktung metalni. Ovdje je diktung metalni loš i znači propao je, tako da tu, da kažemo, duo falš vazduh i pravi to fićukanje koje ljudi misle, ti majstori misle da je turbo u pitanju, a turbo nije. Vidite kako je prosto da se zameni to, znači dva šarafa drže bukvalno taj metalni deo, to metalno crevo od interkulera, znači to je između interkulera i turba. Dva šarafa, bukvalno sa obranu posao je gotov za, da kažemo, 5 minuta. Eto, to košta 400 eura kod 4 majstora. Vajići moji, Insignija je popravljena. Šta je bio problem? Kao što sam rekao, diktung, znači obični diktung između interkulera i turba. Majstori su za ovo tražili 400 eura da se turbina reparira. Turbina nije problem na ovom autu. Turbo radi ekstra. Posle zamjene, znači običnog diktunga između turba i interkulera koji košta samo 3 eura, auto radi fantastično. To je to. Pozdravio bi ove majstore koji se nazivaju majstorima, znači majstori na baterije. Da li neznanje, da li je pohlepa, to odlučite sami. Auto je rešen, Roglav je rešio auto, tako ljudi moji. Vidimo se u nekom narednom videu. Ako imate ovakav problem, nemojte davati majstorima pare. Prvo sami provjerite sve dobro. Ne treba puno pameti za ovo. Ovo može svako zamijeniti. Kući vidite kako se šarafa, dva šarafa, bukvalno. I to je to. Volim vas Roglavi. Like, share, subscribe obavezno. Vidimo se u nekom narednom videu i čao.